Da li znaš koliko je dugačak najveći kruzer na svetu? Brod pod imenom Wonder of the Sea sagrađen je za samo 3 godine na brodogradilištu Saint-Nazaire u Francuskoj. Sa svojih 18 paluba, 2867 luksuznih kabina i posadom koja broji čak 2300 članova, ovaj kruzer ima kapacitet da primi 6988 gostiju. U sklopu ovog broda nalazi se 25 različitih restorana, 19 bazena, košarkaški teren, čak i klizalište. Wonder of the Sea, odnosno Čudo mora, marta 2022. godine dobija titulu najvećeg kruzera na svetu. Sa širinom od 65,6 metara, dužina najvećeg kruzera na svetu iznosi 362,04 metara. Zapratite kanal za još ovakvih informacija.